Diama, Liverpool yatangaje ko yatangiye ibiganiro hagati yayo n'umukinnyi wo hagati mu ikipe ya Wolverhampton, ikipe yamanutse mu cyiciro cya kabiri, Brazilian witwa Joe Gomez. Ndakura mu cyiciro cyane. Urakaza neza nanone ku muryango wa Dako Sport ya YouTube kugeza amakuru ya sport umunota ku munota na amakuru meza kandi agezweho. Joe Gomez na Liverpool ibiganiro byatangiye, ese bimeze bite? Ese harasabwa iki? Ese ibiganiro bigeze? Ndaza kubwira kuri deal yo bita Karim Adeyemi icyo yafexe mu muryango w'ikipe ya Barcelona inyuma yuko uyu mukinnyi witwa Karim David Adeyemi ajoininze Barcelona. Byose ndaza kugenda mbiguciramo, ndakwereka abakinnyi bashobora kuza gusohoka kubera iyi transfer mu muryango w'ikipe ya Barcelona. Curtis Jones nawe ari ku muryango, ndaza kugenda mbiguciramo. Ikindi ndakubwira ku marezita abaye ku gikombe cy'isi, nayo mpamvu nkusaba ko wakora subscribe niba ari bwo bwa mbere cyangwa se niba wakomeje gukunda ibyo dukora. Ikindi sharinga, likinga, siga igitekerezo cyawe muri comment section kugira ngo tube dukomeza tugende tubana umunsi ku munsi tan kwa tan. Reka rero tukwanzike, reka duhere mu gikombe cy'isi bimaze kuba bicaguka. Amakipe kugeza kuri ubu ngubu hasigayemo 4 yonyine mu makipe 48. Ni urugendo rurerure byatari ukwezi hafi n'iminsi myinshi igikombe cy'isi gitangiye kiri kubera muri Amerika, Mexique ndetse na Canada. Kimwe cya kane amakipe ya mbere ejo yaracakiranye. Espagne yaje kuba ikomeza ndetse ikaza bicakirana n'Ubufaransa nabwo bwari bwakomeje kugeza kuri saha. Rero aka kandi gukora kino kiganiro, Argentine imaze kuba iskuramo ikipe y'igihugu y'Abasuwisi ku bitego 3-1. Bisabye ko urugendo rwa Argentine ruyigora cyane bikajya no muri extra time kubera ko match yose yarangiye 1-1. Argentine yari yatsindiwe na Macarista ku mutwe kuri pass ya Lionel Messi. Muri extra time rero wabita Julian Alvarez ndetse no wabita Martinez, uyu mwataka w'ikipe ya Inter de Milan mu Butaliyani, nibo bashe gufasha ikipe ya Argentine kugera muri kimwe cya kabiri, aho bazakina n'ikipe y'igihugu y'Abongereza nayo yagezeyo itsinda ikipe ya Norway yaba Erling Braut Haaland. Ibitego bibiri byatsinzwe n'uwo bita Bellingham Jude. Uyu Jude Bellingham yuzaga ibitego 6 ndetse na assist imwe muri no mikino y'igikombe cy'isi muri uyu mwaka. Ni ibikombe bibiri by'isi amaze gukina 22 na 26. Jude Bellingham wabaye na man of the match ku mukino w'Ubwongereza. Ubwongereza rero buzacakirana n'ikipe y'igihugu ya Argentine muri kimwe cya kabiri kirangiza mu gikombe cy'isi, ndetse n'ikipe y'igihugu ya Espagne icyo cyane n'ikipe y'igihugu ya Abafaransa muri kimwe cya kabiri kirangiza mu gikombe cy'isi. Prediction yawe, ese ninde uzakomeza hagati y'Abafaransa na Espagne? Ninde uzakomeza hagati ya Argentine ndetse n'Abongereza? Babiri bazajya kuri finali uri kubona ari ibande. Reka rero dukomeza cyane kuyazamutse muri kino gitondo gikomeye cyane. Ikipe ya Liverpool yamaze kuba itangaza ko yatangiye ibiganiro hagati yayo n'umukinnyi bita Joe Gomez. Ni nyuma yuko uyu mukinnyi w'imyaka 25 Brazilian ukinira ikipe ya Wolverhampton hariya mu Bwongereza, ndetse ikipe yanamanutse mu cyiciro cya kabiri, yarimo kumvikana n'ikipe ya Atletico Madrid. Ibiganiro byamaze no kuba birangira bagiye gusinya amasezerano, ariko nanone uyu Joe Gomez icyo bita transfer ye iba failed, birangira bibaye rejected kubera ko amasezerano ikipe ya Atletico de Madrid yaje gusanga itayamuhereza kubera ibibazo bijyanye n'ibindi bigiye bitandukanye, biza gutuma rero uyu Joe Gomez birangira adasinye ikipe ya Atletico de Madrid. No kuvuga ngo rero kugeza kuri izi saha aracyashaka gusohoka mu muryango w'ikipe ya Wolverhampton kubera ko yamaze mu cyiciro cya kabiri, nubwo afite amasezerano yagezaga mu mwaka wa 2030. Uyu mugabo Joe Gomez rero ngo ibiganiro byatangiye hagati ye na Liverpool. Camp ye na Liverpool batangiye kureba ukuntu bamwinjiza mu siyo gusa n'ikipe ya Manchester United ngiri kureba ukuntu yakumvikana yareba kuri uyu mukinnyi w'imyaka 25 Joe Gomez kuva mu muryango w'ikipe ya Wolverhampton. Uyu mukinnyi afite agaciro ka miliyoni 38 z'amapaundi, no kuvuga ngo ni miliyoni 45 z'amayero kugeza kuri izi saha. Uyu mukinnyi Joe Gomez ikipe iri kumwifuza, Wolverhampton iragira ati niyo mafaranga ugomba kuza utanga uzanye mu muryango w'ikipe ya Wolverhampton kugira ngo ubashe kuba wamwegukana. Rero
ikipe ya Liverpool ngibirimo cyane gukomeza kugenda ishyiramo intege cyane kugira ngo irebe ko yabona uyu mukinnyi wo hagati metero 1.73. Rio de Janeiro niho yavukiye ara muri Brazil, umukinnyi bita João Gomes. No vango rero no gutegeza tukareba ese Liverpool iribuze kuba imutsindira cyangwa Manchester irakomeza igende ipushinga irebe ko yamubona, dore ko yifuza kubona umukinnyi w'umuswadi player, ndavuga Manchester United ndetse na Michael Carrick. Uwo bita rero Anthony Iraola ndetse na staff ye, ubuyobozi bw'ikipe ya Liverpool ndetse na staff y'umukinnyi witwa João Gomes bakomeje kugenda baganira cyane bareba ko hari cyakorwa kugira ngo uyu João Gomes asohoke mu ikipe ya Wolverhampton. Gusa ngo icyo bari kwibandaho ni personal terms, ibyo agomba guhembwa, ibyo agomba kugenda yakira ku kwezi ndetse no ku cyumweru, ibintu nk'ibyo nyine bya personal terms kugira ngo barebe ko João Gomes yaza mu muryango w'ikipe ya Liverpool. Ese aba Liverpool iyi ni transfer nziza mwaba mukoze? Uraza kugenda unyandikira umbwire. Gusa nyiraho muri Liverpool nuko bita Curtis Jones nawe ari mu marembo yo gusohoka, ni nyuma yuko akomeje kugaragaza ko yifuza kuba yasohoka mu muryango w'ikipe ya Liverpool kubera ko atabona umwanya mwinshi wo gukinishwa cyane. Arifuza ko yajyaho azabona umwanya wo gukina amakipe nka Inter, amakipe nka Napoli ndetse na Nottingham hejuru cyane, ari nayo iri kumwifuza cyane. Kugeza kuri izi saha ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye biri kwemeza ko Nottingham y'umutoza bita Oliver Glasner umaze igihe asinye vuba ngaha yaje kuba ibona ko uyu mukinnyi yamusinyisha, ngo ikomeje kugenda ishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo irebe ko yamusora mu muryango w'ikipe ya Liverpool imwegukane mu mwaka utaha w'imikino. No gutegereza tukareba neza aho uwo bita Curtis Jones uyu mwongereza ari buze kuba iyerekeza mu mwaka utaha aho w'imikino. Tunyarukiye rero mu muryango w'ikipe ya Barcelona, ni inkuru ikomeye cyane ngiye kugenda nkugezaho kandi iryoshye. Bamwita Karim David Ademi nyuma yo gusinya kuri miliyoni 22 z'amapaundi ndetse na 7 za add-ons, ubwo ni miliyoni 29 kuva mu muryango w'ikipe ya Dortmund yerekeza mu muryango w'ikipe ya Barcelona, imyaka 5 ndetse n'undi w'inyongera mu gihe azaba ari kwitwara neza. Karim Ademi yajoininze ikipe ya Barcelona, igisigaye no gusinya amasezerano no gukora ibizamini by'ubuzima kugira ngo byemezwe neza. Kugeza kuri izi saha rero hari icyo byahise byafekta mu muryango w'ikipe ya Barcelona. Niki rero no kuvuga ngo Barcelona yahise itangaza ko hari abakinnyi babiri bashobora kuza kuba abasohoka, ni nyuma yuko Paris Saint-Germain ikomeje kugenda yata ko bita Ferran Torres kugira ngo irebe ko yamusimbuza Goncalo Ramos wagiye mu muryango w'ikipe ya AC Milan. No kuvuga ngo irimo iramubonamo umusimbura mwiza we uwo bita Ferran Torres, ngo kampu ye ya Ferran Torres ndetse na Paris Saint-Germain barimo baraganira, ngo ariko nanone kampu ye ngo igomba kwicarana na kampu na Barcelona bakaganira bakareba niba koko Ferran Torres akwiriye gufata amasezerano mashyashya mu muryango w'ikipe ya Barcelona cyangwa niba bakwiye kumurekura akagenda, dore ko nawe akomeje kugenda atakavuga ko atabona umwanya mwinshi uhoraho wo gukina, kandi nanone yarazi ko Lewandowski agiye gusohoka akahita asigarana umwanya umwataka, ariko nanone akomeje kumwereka ko Julian Alvarez ari top target mu muryango w'ikipe ya Barcelona. Bisobanuye ko rero Ferran Torres n'ubundi ntago azakoreshwa, azakomeza gukoreshwa nk'umusimbura. Rero Paris Saint-Germain ngo irashaka guterekaho amafaranga kugira ngo irebe ko yabona uyu mukinnyi, imaze n'iminsi iri kubigendamo cyane kugira ngo irebe ko yabisoza. Rero nyuma yuko bita Karim Ademi yinjiye mu muryango w'ikipe ya Barcelona, iyo ni transfer ishobora guhapeninga mu muryango w'ikipe ya Barcelona. Uwo bita Ferran Torres akaba yajoininga ikipe ya Paris Saint-Germain hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. N'ibiganiro bikomeje kugenda bijya imbere, ikipe ya Paris Saint-Germain ikomeje kugenda ibishyiramo imbaraga, no gutegeza tukareba Amerika tiracyari ndende, tukareba aho bizagenda bigana. Siwe gusa harimo n'uwo bita Rafinha amakipe yo mu Barabu nka El Hilal ikomeje kugenda yifuza kuba yamusinyisha ndetse no kugatubutse cyane, ariko nanone Rafinha yakomeje kugenda atsemba cyane, avuga ati ntago nifuza gusohoka mu muryango w'ikipe ya Barcelona ubu ngubu, ntago nifuza gusohoka muri Barcelona aka kanya, ndifuza kuguma mu muryango w'ikipe ya Barcelona, hari byinshi twifuza gukora tutarakora. Ndagira ngo nkubwire ngo Rafinha nubwo ari kumaga gatubutse mu Barabu ariko ntashaka gusohoka mu muryango w'ikipe ya Barcelona. No kuvuga ngo rero kugeza kuri saha hategerejwe kumenya niba Barcelona izaba yemera gufata ari amafaranga cyangwa se ikaba yashyiramo imbaraga mu kumugurisha, cyangwa ikabwira umukinnyi ati turifuza kuba wasohoka tukugurishe, cyangwa niba iri bwongere gukorana nawe umwaka utaha, dore ko uyu mukinnyi akomeje no kugenda yibasirwa n'ibibazo by'imvune bya hato na hato. Sezo ishize
ntiyayikinnye neza, akigera mu ikipe y'igihugu ya Brazil ntibyamugendekeye neza, kugeza n'ubu ngubu aracyari mu mvune kandi none igikombe cy'isi cyararangiye. Gusa ariko ntago ari yadanje cyane kuko mu minsi y'imbere azaba yagarutse. Gusa umwaka ushizeho ntago wamugendekeye neza, yaranzwe n'imvune utandukanye n'uwari wabanje, kubera ko umwaka wari wabanje wo wari Diama uwo mukinnyi bita Rafinha. Rero yamaze kuba atsemba avuga ati ntago nifuza gusohoka mu muryango w'ikipe ya Barcelona, ndifuza kuba ngumamo gukora mu muryango w'ikipe ya Barcelona. Ese bafana ikipe ya Barcelona, Rafinha asohoke muri Barcelona cyangwa aracyakenewe? Reka rero ngushimire cyane, ngusaba gukora subscribe niba ukomeje gukunda ibyo dukora, gusharinga, kurayikinga, gusiga igitekerezo cyawe muri comment section utubwira icyo ubona twakongeramo. Nkwibutsa ko uyu ni Dako n'umuhondo mwigi merekere muri bombe Diama. My go to football is always my life. Na Dako na Rogo. Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista.